Кеттім дискотекаға. Жырларға шақырдылар. Жырлап ятам, келіп кірді бір қыз. Скажи, ты еще меня не знаешь ты? Мен айтам, нет. Я Резида Ахмеджбалиева. Тоже нұрлаттан. Көзіне қарадым да. Бұл мен екен. Şu айттырып, ол күнні заты болмады. Ол күнні бір мужик біле келгенім. Но мен ана салап бердім. Тезген достардан бөліштім. Ondan yazışıp gittik. O bana şöyle dedi. Sen bir ilengen, ben seninle yerim. Ben arka alıp gelip verdim pasportumla. Ben ilenmegen. Ben arka şunu düzelttim ben. Ben senin bilen şayar arasın der miyim? Seni aldar arasın der miyim? İlen arasın der. Hem ilen. Firdevs gönlümden alganda bütünley de yıklarga yaratmay. Ул түнгі ябалак кебек төннә генә кайтып керергә мөмкин. Шуннан соң иртүк торып, тагын чыгып китергә мөмкин. Иртә белән инде ул төрлечә була, сөттә пешкән боткалар ашарга ярата. Эшләре тыгыз булганда чәй эчмичә дә, ашамыйча да чыгып китә. Шулай иттереп, бик тырыш эшләргә яратучан кеше инде. Йокы белән бик булышырга яратмый. Беләсезме, Иратның мәхәббәте ortkanın arta ekan. Koysan sima xotining molay bilan keti, sen ana chin ko'ngil bilan o'sitasan, yaratasan, yaqin etasan. Ey, bu menga nesil davomi bilan ketdi. Firdevs bola bilan vaqtын birga o'zdirga bik tırışa indi. Konsertlar bulmagan vaqtda әлбәттә. Bu yıl indi yol günlerin kübrek alırga tırıştı. Tegi yıllarda konsertlar grafiği нык tığız idi. Şoňa köre ide bulurga da bik sirek turı kildi. Karakterleri bilen Rayan bilen Firdevs bik ışıngan. Şunday bir kızık momentni aytып ketesim kile. İkisi de bik kiri kişiler. Şuluk vakitda ikisinde de Rusçalap etkende хитрость деген әйбер дә бар. Ondan soň şeş üsüşleri, yürüyüşleri, neşiktir kılınıları Rayan bütünüsün etisinden kabatlagan kebek indi. Şoňa görä ortak ýaklарын bik köp görem. Rayanның aның suha kişiler birge de yarata, oynarga da yarata, benim kebek. Rayan Firdevs'нең konsertlardan кайтканын bik kete. Уйный башласалар инде анда алар ике бала кебек, алар артыннан күз кылак та күз кылак кына булырга кирәк. Мен аларны өйдә икәүгенә калдырып чыгып китәргә дә куркам. Кай вакытларда Улым, әйдә, тыргызабыз тизрәк улым. Әтигә помогать. Әти тор. Вот, әтинең карларын кагып. Gonna spy to see if reindeer really know how to fly. Men özümden xotinimni, Rezidamni birinchidan meni kishi olarak hurmat etdim. Menga ko'pisi aytdi, Firdevs, sening xotining senga qaraganda aqlliroq deydi. Bo'lsin, aqlli bo'lsin. Ko'pisi so'rab beradi. Bu zver bilan sen nechuk turasiz? Psix bit bu. Ol aytdi. Bu meni psix deydi. Chunki u mendan zver yasamay. Kerak vaqtida motor so'zini aytdi. Kerak vaqtida tarbiyali, kerak vaqtida aytib da qo'yadi. Alo? Ayı? Anlamadım. Şekilleri bulmayın. Yok, tokta güzel. Yara, vakit var. And so I'm offering the simple phrase Gelin hırmatı yedir şu. to kids from 1 to Eğer de seni iyi 19. koyup fotoğrafın yılmayıp boş olmasa, Although it's been said temliktir boşlarga pişirmese, many times, seni anlamasa, senin icatın bilen yaşamasa, demek seni dahitsiz yarat. Ama biz size ettim, ben dahitli yarat. Çünkü benim turmuşumda
Дискотекада танышкан яш кыз, менен 9 жашка кичкене гана Резила, бүгүнкү күндө турмуш иптешим. Бул мени бакытлуу этип жашайт. Мен сені барыбір яратам, нендегені болсаң да, жүрегімнің ярасына қойшақты ызлар салсаң да, мен сені барыбір яратам, ярату татылы азап, ізлеме шиттен сүйілер, сенде тек мені яра. Мен сені барыбір яратам, ярату татылы азап, ізлеме шиттен сүйілер, сенде тек мені яра. Мен сені барыбір яратам, нендегені болсаң да, жүрегімнің ярасына қойшақты ызлар салсаң да, мен сені барыбір яратам, ярату татылы азап, іздеме шиттен сүйілер, сенде тек мені яра. Мен сені барыбір яратам, ярату татылы азап, іздеме шиттен сүйілер, сенде тек мені яра. Мен сені барыбір яратам, her güzelliğin bilen Niyeytirge dileğin, yüreğin bilen sizem. Men seni barыбір yaratам, yaratу tatlı azap, izleme şiddet suyular, sende tek meni yara. Men seni barыбір yaratam, yaratу tatlı azap, izleme şiddet suyular, sende tek meni yara. İzleme şiddet suyular, sende tek meni yara. Men seni barыбір yaratам, nendegeni болсаң да, yüreğimнің yarasына қойшақты ызлар салсаң да, мен seni barыбір yaratам, yaratу tatlı azap, izleme şiddet suyular, sende tek meni yara. Men seni barыбір yaratam, yaratу tatlı azap, izleme şiddet suyular, sende tek meni yara. İzleme
законный хатыным болайынды. Резида, насып болса, мына енді ұлығызға тағым бір әнекеш мәсігіл, кеш олып қайтырға есеп. Жайкені бір атына үйал алып, кезгені шуды зұрыштар шәрі көрдіктік. Вақыт жоқ. Жоқ. Ярар, ызыңызға селеп тұрмын. Біз яма бір дойт әзірлеген ек. Шуны шын күңілден сізге башқараса келі әгер дәргісі етсеңіз бені. Покайфуем! Yanlarımda yarı ersin var. Senden başka minna kengim dünyatar. Seni tatlı serin yavlar ürün. Sevgisi bize doğdu iken, varır yolu bize yandı iken. Seni yüreklerim birden derin. Kavuşturdu bizni yazmış küp yıllar uğrar.
Рахмат. Самарадан келдім. Өзіңізге режиссер рахмат. Рахмат, брат. Концертны devam etemiz. En yaratkan jırlarımızın birisi. Gümür idemiz. Biz yaşlıktan gidemiz. Nega ko'rsatma istasiz? Yana yürek yanarda betereli. Dikşimizi bir kızgamış 31 jildeli. Ömür itemiz, biz yaşlıktan gidemiz. Yaşlı ilinden gitsek de jırlap ömür itemiz. Ömür itemiz, biz yaşlıktan gidemiz. Yaşlı ilinden gitsek de jırlap ömür itemiz. Kul arkaya. Nuday adrenalin. Yaşlıktan gideriz. Yaşlı ilimden gitsek de jırlap ömür itemiz. Ömür itemiz. Biz yaşlıktan gideriz. Yaşlı ilimden gitsek de jırlap ömür itemiz. Yaşlı ilimden gitsek de jırlap ömür itemiz. Yaşlı ilimden gitsek de Jırlap ömür itemiz. Sizin karşınızda Tataristan'ın tanılgan hem gümen aralarında Tataristan'ın at kazangan artistleri hamalar birleşip Kızlar Pati komansı. Kızlar Pati komandası ham Firdus Timayev. Rahmat sizga. Oşarıga. Ayrat yopishma. Oşarıga. Yopishma.
Dostlar, hayda güzel alkışlıydı bu alkışlık tamam bir tapır bizning artistlarga her bir artist alkışlarga aldanıp geri siz de oylaysızlar değil mi? Artistlerden say çıktılar mana şöyle şarlar bilen tege xımır etamiz dep jırladılar kirdiler gittiler alarga rahat bütün jirde tanıylar aların tiginde jibereler mında jibereler dep ayrat. Kstати seni tanıylar mı? Meni mi? Gülnaz. Benim formalarını tanımaska mümkün değil. Ayı bu tarafa mümkün değil. Bu targa вообще никак bu da bulmayı. Bilesің mi? Meni tanı degenden meni вообще bütün жерде tanıyorlar. Әлі быйыл гына менә Сабантуйда эшләдек тә. Bir малай килеп ябышты. Киләле менә әйдәп фотога чигәле дип. Bütün туганнары белән төшеп бетте. Bütün нәрсәләрне соңыннан Instagramга куйган. Татар радиосы диджее Ильяс Газизов белән төштем әле дип. Gülnaz şundi tanıyorlar beni менә. Bütün жерде tanıyorlar. Benim evidesine İlyas'ın halleri tege Zurmala İlyas'ın halleri nişek demin. Bütün kişi İlyas diye bir tabi. Mektepten Ayrat İlyas'ın fizikizde kaldırırız. Mektepten çıkkanda da Gülnaz bizning direktorimiz sağ bul İlyas deyip çıkardı beni. Şuna göre beni şundan anladı beni beytam. Yok, olmuyor bir şeyler. Seni tanıyorlardır değil mi, kstati? Yok tanıyorlar beni. Emin tege söyleşe başlasam sırası tanıyorlar. Конечно. Diyorum bula tege sırası. Bu siz bir Gülnaz deyip tanıyorlar. Lakin beni o tanı her vakitne yaxşı narsa tugul beytam. Nişek? Yaxşı narsa tugul iken. Beni bir yolu şöyle baram maşinadayım. Baram normalliğine. No ezrek kine buzub jiberdim anda yol kağıdelerin. Tuqtattı beni gayi. Tuqtattı. Çıkardı bu meni qarı tege dokumentlardan ileri şuna satı söyleşe başladım. Bu beni tanıdı. Siz Gülnaz Səfərova tugulmu dedim. Жылы кіріп кетtiğinde işime medim tanıdı. Bu meni hazır jibere. Səfərova, men aytam Səfərova. Siz teki televizyondan alıp barasız, bütün konsertlarını alıp barasız. Siz bir şıl Səfərova, mi dedim aytam. Yemiş şıl Səfərova. Siz benim en yaratmagan alıp barışım. Lektim. Mesela şəpədə də qoydu 5000'ni. Allah aşkına. Şuna göre deşme yürüyüm kıvışırakla teki Səfərova demişim. Gülnaz, bu bir de Mungsu notu tugul. Mene bilesің mi? Ayı. Tanımау темасын аны гомумән бик узаклап сөйләшеп торырга була бу темага. Менә киләсе җырчыны таныйлармы дип уйлыйсың? Әлбәттә таныйлар, аны таныйлар. Аның җырларын беләләр һәм хәзер көчле алкышлар белән каршы алачаклар. Әйдәгез әле дуслар, сәхнәгә чакырып чыгарыйк. Татарстан Республикасының атказанган артисты Расим Низамов. Әлләнигә күңел кайгы тулады. Туган көнем килеп җиткән бит. Бала чакта бик күңелле бәйрәм. Еллар үткәч моңсу икән бит. Бераз моңсу гомер үткәнгә. Бераз моңсу яшьлек үткәнгә. Туган көннәр бер артык килеп. Гомер дигән бизәк шиткәнгә. Biraz moңсу гомер үткәнгә, biraz моңсу яшьлек үткәнгә. Туган көннәр бер артык килеп, гомер дигән бизәк шиткәнгә. Күпме котлау бүләкләрдә ява, туган көндә бәйрәм түрендә. Үткән елым гына моңсуланып, басып калды күңел күгендә. Biraz моңсу гомер үткәнгә, biraz моңсу яшьлек үткәнгә. Туган көннәр бер артык килеп, гомер дигән бизәк шиткәнгә. Шулайда зур үміттер белән каршылыйм мин гомер бәйрәмен. Еллар узса узсын үзелмәсен, тапланмасын гомер сәйләнеп. Biraz моңсу гомер үткәнгә, biraz моңсу яшьлек үткәнгә. Туган көннәр бер артык килеп, гомер дигән бизәк шиткәнгә. Biraz моңсу гомер үткәнгә, biraz моңсу яшьлек үткәнгә. Туган көннәр бер артык килеп, гомер дигән бизәк шиткәнгә.
Торган көннәр бер артлы килеп, гомер дигән изәк шиткәнгә, гомер дигән изәк шиткәнгә. Татарстанның ат казанган артисты Рәсим Низамов. Рәсим Низамов! Достар, біз бірнеше мезгіл элек Фирдус белән Резиданың менә монда матур дип җырлап бер-берсенә карап торганнарын күрдек. Ә сез беләсезме, ничек башланып киткән бу танышу? Сүз артыннан сүз, беренче свиданияләре ничегрәк үткән, хәзер барысын да сезгә күрсәтербез. Каршы алыгыз сәхнәдә Рәвешләр юмор театры. Соңгы елларда доллар курсы югары. Чит илләргә сәяхәт путевкалары кыйммәт булу сәбәпле, шәһәр халкы янәдән ял итәргә авылга кайта башлады. Ә бу авылдарлар өчен бик зур стимул. Нинди стимул? Анысын хәзер карап үтәрсез. Каршы алыгыз. Авылның иң уңган, иң булган, иң тырыш егетләренең берсе. Бөтен кызларны үзенеке итеп, аларны күршеләргә тараткан мунча мачосы Фирдус. It's my life, it's my life, my problems. It's my life, my burdens. It's my life, my troubles. It's my life, my problems. Кім ауылда ең шибәрі? Мен. Кім ауылда ең күшлісі? Кім? Әлбәттә мен. Кім 25 тракторын ярты күн ішінде сүтіп жия? Кім? Әлбәттә мен. Ашқа кіші бұлдыра алмай. Кім әлігін армияға барып қайтты? Кім? Мен түгіл Аллаға шүкір. Алла сауласын. Күршәклі бәбілердің Казаннан внучкасы қайтқандай. Резида. Ал кімдікі болырға дейш? Менекі. Резида. Скажи мне да. Gençler келіп тұра қазір. Фирдус, әзір. Нұрзидушка, держись. Үсіне келі. Каршы алыгыз. Казанның иң шибәр кызлар арасында 285-нче орын алып торып, соңгы елларда 284-нче орынга күтәрелгән Резида. Да. Мало так мало осталось нормальных девчат. Мало так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Халык сынамышларына шансаң, Яй буе моның кадәр яңгыр яуса, тиздән бу авыл урынында күл булачак. Мин укыдым, мин беләм. Кем бу? Гарвардта 8 ел укып, Оксфордны 2 ел эчендә шартлаткан математика, химия, физика, урология фәннәре кандидаты. Авылга сөякләрен кыздырырга кайткан малай. Резида тутарсыз алай кызу йөрмәгез әле, минем аякларым слабый, мин сезнең арттан өлгерми. Шаңғы киіп йөрер өлгермәсәң. Резида туташ, әклимә бейгізгі сыйыры бұзауладым әлі. Бұзау артығыздан еріп түшкен. Халык сынамышларына шансаң, бұзау ул ярты елдан үгізге әйләнергә мужик. Мындай үгізні халадисқа жіберсәң генә инде малай. Халык сынамышларына шансаң, халадис ашаган кешенең сөякләре нык булады. Әйтәм аны шалтыр-шылтыр килеп торасың.
Тавышымында кадар ишетелә. Халык сынамышларына шансаң, шалтыраган кеше бүтәннәрне калтыратырга может ди. Менә калтырап кына торам инде, менә куркып кына торам, дер килеп калтыраным. Калтырап торасың икән, димәк төн салкын була. Төн салкын булса, өскә кофта киергә кирәк. Кофта ул халык сынамышларына шансаң ишисең. Минем, син кайсы тавык астында чыккан чебеш ул, Халык сынамышларына шансаң, шибе юл ярты елдан әтәшкә әйләнергә может. Халык сынамышларына шансаң, бу авылда бердән-бер әтәш ул мин. Син? Мин. Шулай менә. Халык сынамышларына шансаң, әтәш ул петух була. Шигырьләр укыйм мин аңа. Үзем язган шигырьләр, между прочим. Резида Туташ сезгә багышлап кичә төне буе яздым, тыңлагыз. Синең күлмәгең алсу дип, кызарып торыйм менә. Яратам дип әйтергә, рөхсәтләр сорыйм менә. Кайын ауган, кайтасы юлларыма, әле ятларда булсаң да кайтырсың кулларыма. Дус, мәңгелеккә дус. Күңел түрімнән йылмайып син үз. Аллар күрдем, алмадым, гүлләр күрдем, үзмәдем. Ағым суда яшьлек узды, узганын да сизмәдем. Нурлат бирә. Тукта яңгыр, яумалы. Сагыш басты күңелемне, аңлалы. Син тоже минем шигырьләрне беләсең икән, име? Әнем бу шигырьләрне бөтен Татарстан, бөтен татар дөньясы белә. Алар заты менә монсын белмиләр. Кайсысы? Менә монсын мин аңа биеп җырлап күрсәтәм үзем личны. Давай. Бас кызым Резида, син басмасаң мин басам. Синең баскан эзләреңә мин дә китереп басам. Шушы булдымы бию? Менә булай бийләр, кара. Бас кызым Резида, сындыр идан тактасын, сындыр сагыйдан тактасын, колхоз түләр акчасын, Бас, ата кыз, рәхәтләнсен ана кыз. Нәрсә җырлыйсың? Извиняюсь. Монысы авыл халык иҗатыннан иде. Әйдә бергә киттек. Бас, үзенә, күз кимәсен үзенә. Кайсыбызны сайлыйсың син әйтче безгә, Резида? Нәрсә булды, егетләр? Дурак. Мин монда музыка тыңлыйм әле. Селфи. Хәзер киләйде. Молодцы. Бүген инде яхшырак. Ну барыбер, син дә тавышың өстендә эшлә. Син дә биюләрне бераз шыбат. Иртәгә шушында кичке җирдә очрашырбыз. Пока-пока. Ничек инде кичке җыйды, бүген? Үсте. Халык сынамышларына шансаң, халык сынамышлары бөтенләй дөрес түгел икән. Үз гомеремдә беренче тапкыр шундый хәл. Беренче тапкыр минем белән селфи төштеләр. Булмадымы? Булмадымы? Юк. Минеке булды. Котлыйм. Барыбер үземне китәшәпме мин аламыш. Барыбер минеке булачак ул. Миңа кем? Сиңа Илсия. Нинди Илсия? Ничек инде нинди Илсия? Бәдретдинова Илсия. Бәдретдинова. Ана килде үзе. Бар давай. Шо син ана? Бу менә. Хәерле кич. Әйбәт бу. Хәерле кич. Кадерле, мөхтәрәм тамашачылар. Касым Фирдус. Кая минем мечта кая? Фирдус. Җәмәгать, мин бәләкәй генә сиремне ачам. Бик каты күңел сынган вакытларда иң беренчеләрдән булып шалтырата торган кешем, братым, дустым, иң якын кешеләремнең берсе. 3 секунд эчендә бөтен проблемаларны полкаларга салып бәрә ул. Җылама дип әйттем дип. Ике генә сүз белән утырта торган кешем Фирдус. Мин сине шуны ник яратам, җаным. Мин сиңа бер кайчан әйткәнем юк. Менә бүген туган көнеңдә официаль рәвештә бөтен Татарстан һәм килгән кунаклар халкы алдында мин сиңа мәхәббәтемне аңлатам. Бу братларча. Алла биргән булса, берәр кайчан ылгаеп
Олғайып біткеннен соң бір арқая үзіңнің матур үйіңде, меш артында, сырған юрған астында, рездекейіңні құшақлап, ұзған гүміріңе нәтижелер ясап ятканда, үз бәқтіңе үзің шақ қатып ятырға насип болсын. От это паперлы болу, отты ешапта көрсеттім дейшмасам дейді. Әлде ұшырағансың әлі тұрмыш жолларымда, әлде шындай балаларымыз болған, мен бек яратам сені деп, жырлап, гүміріттәбізні күшақлап жырлап ятырған насип болсын. Меңа бүгін шалтыраталар бек көп жерлерден Фирдус Тямаевның концертына билетлар тауып буламы деп, болмай бейт мен айтайын, билетлар сатылып өткен. Шының үшін мен сеңа зор шымадан ап келдім, мұндағы ақшаны ап қайтып кетерге деп, бұсы сеңа бүлек. Потому что нормальный сумкаға насыймаяшак. А бұсы Фирдус бұлай. Бізді бек ұсал Мишар әбей үстірді, әйтайы балақайым көз тимәсін үшін шапқыңа милаш бұтағы тығып үйрәл деп. Бүтін жеріңе тық. Менің Мишар брат. Люблю, целую, люблю не могу. Карам, бұлай. Көптен түгіл жамағат, менің үстен телевидениеға бек ашылы хат yazғандар. Илсия Бәдірдинова деген нәстәгіз біздің районға келіп сүгіне тұрған жырлар жырлап қайтып кетті дегендер. Сенің турында да шулай сөйлер. Емеш татар эстрадасында Тямай сүгіне де Илсия сүгіне. Ишлеп сүгіне кендеймі? Міне сен елына 200 концерт қоясың, мен 150-ні 180-ні қоям. 15 жыл әрәттім, сева 5 тапқыр ішкімді, шынна бейтем, но бек әз бейтінді о. Шуны бейтінде телевидениеға язмилар әймі? Мұнда консилиум жиғандар меңа айталар. Бүтән бір қойшанда, бір қойдада бұ жырыңны жырлама дейділер. Шуның үшін? Жырла Илсия. Шуның үшін жырлайым, жамағат. Біз бүгін мұнда шундай ақылы тамашашы жиылған. Просто иқтибар білән тыңлағыз әлі. Сүйішіп деген сөз анда емі? Илсия Бәдірдинова. Шундай заманалар, шундай чиста шақ болған. Егетлер баттыр болған, қызлары тыйнақ болған. Бабаң шақырған шағында әбейін кел алмаған. Мен сені хочу жаным деп, смс жібермеген. Бабаң шақырған шағында әбейін кел алмаған. Мен сені хочу жаным деп, смс жібермеген. От янған ұшақта, әбейінің әрі қыз шақта. Матур етіп сөйішкенлер бабаңдар егіт шақта. От янған ұшақта, әбейінің әрі қыз шақта. Матур етіп сөйішкенлер бабаңдар егіт шақта. Нормальный бек, нормальный шоқ. Әбейінің әрі қыз шағында сықыз вапшы болмаған. Ләкин сықызы yok деп кіне бала қылмай тұрмаған. Әбейіңдер қыз шағында сериал қарамаған. Интернеттен күні-түні туысыларын барламаған. Әбейіңдер қыз шағында сериал қарамаған. Интернеттен күні-түні туысыларын барламаған. Уты янған ұшақта, әбейіңдер қыз шақта. Утлар шәшіп сөйішкенлер бабаң күшіні де шақта. Уты янған ұшақта, әбейінің әрі қыз шақта. Утлар шәшіп сөйішкенлер бабаң күшіні де шақта. Әбейіңдер қыз шағында дискотека болмаған. Әбейіңдер бабаң білен кафеда отырмаған. Әбейіңдер қыз шағында егет болған бабаңдар. Никах білен бермәсәләр, қыз келеш ұрлағандар. Әбейіңдер қыз шағында егет болған бабаңдар.
Bilmeseler baka kız urlaganlar Uğutu yanıgan uşakta Evinin ere kız şakta Matur edip suyuşkenler Babaklar yegit şakta Uğutu yanıgan uşakta Evinin ere kız şakta Matur edip suyuşkenler Babaklar yegit şakta Uğutu yanıgan uşakta Evinin ere kız şakta Utlar şaşıp suyuşkenler Babam peşini de şakta Uğutu yanıgan uşakta Evinin ere kız şakta Matur edip suyuşkenler Babaklar yegit şakta Matur edip suyuşkenler Babaklar yegit şakta İyi tanış İlsiye Bedretdinova. Biz rahmet size İlsiye Bedretdinova. Kızlar biz bayramımızda devam edemiz. Hem sizin alkışlarınız aslında sahneye şiratağı konağımızı deşesimiz kile. Aznakay rayonu başlığı Marcel Zöferoğlu Şaydulin'i çağırırız dostlar. Hayırlı kişiler, isen misiniz? Biz alkışlayımız, hem konağımızda selamlayımız. Hayırlı kеш, hürmetli dostlar, hürmetli kelgen konaklar. Şundaq da bugün bek matur bayram piramidada, şunday Qozonda bugün özümüzün yaratkan yaşımızdan, dostumuzdan, bratımızdan, tuğanımızdan Allah zor bayrami, kichkinagina yubileyina jıyıldık. Biz indi şın көңілден барлық Азнакай халқы исеменнән сине Фирдәүс шушы юбилейің белән тәбриклибез. Син бездә дә эшләп киттең, менә карап киттек. Син инде яңа үзеңнең җырларың, беренче җырларыңны шунда язгансың, матур итеп. Туйлар үткәргәнсез Данил Сабиров белән. Бик зур рәхмәт сиңа. Без инде сине үзебезнеке Азнакайныкы дип йөртәбез. Чөнки без сине яратабыз, сине хөрмәт итәбез. Һәрвакыт безгә килгән саен инде бик зур матур бәйрәм, бишәр көн, унар көн бәйрәм итәбез. Шулай бит Аллага шөкер дияргә кирәк. Бик зур рәхмәт Галия апага, Фәрит абыйга, шундый егет үстергәннәр өчен. Андый егет ул берәү генә, Татарстанда да түгел, Рәсәйдә берәү генә, шулай бит. Хөрмәтле дуслар, аның кебек егетләр юк. Ул инде үзенең эчтәлекле матур җырлары белән әбиләр турында, әниләр турында, авыл турында барыбызны да җылата, шулай бит. Ул инде йөрәккә керә торган җырлар, аны болай гына тыңлап булмый. Шуңа берәсенә тагын да матур җырлар, матур итеп үзеңнең гаиләң белән, иптәшең белән, балаларың белән исән сау булып яшәргә язсын, бәхетле булыгыз. Бүген бик матур искиткеч концерт, татар җырыннан да кимерәк түгел. Шулай бит апаручылар да шул уклар, пирамида, иң яхшы тамашачы, иң яхшы артистлар. Фирдәүс Тәмаевның юбилее белән тәбрик итәбез. Ура! Рәхмәт сиңа! Ура! 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 Инде сиңа шундый матур бүләк Азнакай халкы исеменнән безнең инде Азнакай җирлеге икмәк белән, кара алтын белән һәм үзенең чатыр тавы белән бай, шулай бит, шуңа күрә инде син монда йөргәнсең, монда матур итеп җырлап йөргәнсең, берәр бүлмәгә куеп, һәрвакыт Азнакай турында уйлап, безне онытмыйча, шулай матур итеп җырларга язсын. Юбилеең белән, Фирдәүс! Амин, шулай булсын. Марсель Зөфәрович, рәхмәт сезгә бик зур килүегез өчен, биргән югары бәягез өчен. Фирдәүс Тимаев! Хөрмәтле тамашачылар, безнең менә Марсель Зөфәрович монда, аннан Булайшның хөрмәт башлыгы Михаил Павлович монда, бик зур рәхмәт. Аннан минем Самардан братым Виктор Хәбилов монда. Монда о! Саны күрәбез. Алла кунакларына бик зур рәхмәт барыгызга. Рәхмәт бик зур. Дөрестән дә бик күп танылган шәхесләр дип әйтим инде бүген. Тагын бер кунагыбызны да билгеләп үтик. Әле ул да бүген залда кунаклар арасында Равилов Радик Әгләм улы. Шаллыдан һәм беләсезме, ул
Şuşu bayanını ko'rsatali Ayrat. Şuşu bayanını bo'lak etgan kishi. Firdusning bayani batqan, bilasizmi? Suvda batqan. Hamana Firdusga ur-yong'a shep bayan bo'lak etgan. Razika qilamiz. Rahmat sizga. Hurmat, misharlar ular shunday bratlar endi, yaxshi. Kibatlı bo'laklar beralar bir-birsini. Şınarga Tatarlar yaratdı mişerlerini tabi. Dadır. İnternetik aqlamış turda tag'in shuni aytib ketarga kerak. Shollidagi bolalar yurtida, qortlar yurtida, avul bolalarga har vaqtda bo'lishib, yordam etib turadi. Bek zo'r rahmat sizga, zo'r yurakli bo'lugingiz uchun aytamiz. Alqishlab olaylik hali. Bunday kishilar shunaqta ko'proq bo'lsin edi. Мен барлык бүгінгі концертқа не дейді үлішін кірткен кішілерге барысына да зор рахмет. Бір күшті етіп алқышлаймыз, айлаңыз. Күшті етіп алқышлаймыз. Біз енді өзіміздің программамызды айда давам етейік. Һәм сәхнеге бірсінен-бірсі танылған жыршыларны шақырасымыз. Алар Айрат шулай ук тәбрикләү сүзләре әзерләп куйганнар. Айрат, әйдәбез нәрсә эшлибез? Аларның кем икәнлеген без җырларыннан танып беләбез. Син аларның җырларын беләсеңме? Менә хәзер менә Марат безгә уйнап күрсәтә берничә нотасын. Син әйтеп бирә алырсыңмы икән? Ничә нотадан? 5 нотадан. Мин аларның җырларын 4 нотадан әйтеп бирә алам. Әйт. Әйтеп карыйбыз. Киттекме, Марат? 4 нота. Битте дә что ли? Шул 4 нота. 4 нота. Бу теге Yazlarda seni uçrattım deyip jırlauşu Artur Marat. İzledim, yazlarda seni taptım. Yazdım birinci şaşırdım. Bugün o jırlamak. İsen misin? Hayırlı işler. Firdus. Hallarınız heybet mi? Hadi. Tamay deyin içine, bize tamay kalıp bekledim. Brat. Tamay brat, selam. Brat Doğan günlerim bilen seni. Şakovada kutluyoruz. Padarı sonundan bulur. İsenlik, sağlık, uzun ömür. Yamadan yama matur jırlar. Rahatlanıp alğa tabada işlerge sina. Sahne turmuşun uzun bulsun. Sağlık, selametlik dilimiz sana. Hem baxit. Balaların sağ selamet bulsun dilerim. Sen malades. 4-nji kupletga çıgarsın yeme, biz sana bağışlap bir jir. Dostlar, mene brat diler. Bir matur jir taptık hali. Mene har brat turunda jırlaybız. Maxsus mene şu kişiye äzirledik bu jirni. Bu bizge xas jirlar tugul. Jirlap qarıybız. Şu ki Kemal bizim dost. Sözlerin bilip bitirmeybiz. Bugün qarab jırlaybız. Başlamağız indi. Yaş tabara bek indi. Şu an bir äzirek ve Allah'a şükür telefonga da oxşaşladık. Telefondan qarab jırlaybız dostlar. Bratqa bağışlana, brat degan so'zi bo'lashaganda yengil so'zlar bizga qo'shib jırlasangiz biz bir suyunurlik, qalbingda olib topamiz. Gittik. Tamayga bağışlaymiz bu jırni do'stlar. Hadi qo'sha bossanızlar yazlar. Brat, sen benim brat. Xudo yaratgan dünya tertibini anlar. Yüklenmey, şeklenülerge bir qo'shanda yo'l bermey. Yazning aylanib keluvin ko'rar uchun, yuragimda tuyar uchun toshqin kuchim. O'pqin oldinda bosib turganni sezam. Üstten kelgan do'stlar tovushini eshitam. Do'stim, ruhiy do'stim, sen bo'lmaganqa arnudan yiroq do'stim. Gel, bizga birga Xudo yozgandir do'st bo'lirga mangiga. Tanıta olmam senin yaxşılıklarını. Ayırsa da yazmış bizning aralarını. Birge bulur biz deyip ümitimni saklayayım. Birden bulur işin Xudaydan köştüreyim. Birgelep. Telefonlarını qabızabız. Yanlıyız mu? Balkon malasın. Dün, ah indi dün. Şen yak
yaktısından duvarsıman yana gün. Durmuş şul gün sıman, ötüp gittin ilergene orta kolgan. Soqlanasın kile köktegi yıldızıga, anlysın kilenik kilgen dünyaga. Nasibidir Rabbin dostlar bilen yaşarga, halal kesip hem balalar. Hazır mısınız? Gittik. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Abi молодец. Бақыт тұрмышта бар, ham kiriga yetmas olg'a barir yo'llar. Jamoy, sen unutma, biz iriklik bor birga bo'lganda. Sening oldinda boshimni tuban iyam, yashirmisha burchularni silab yuram. Anlay olmas meni hech de qo'rqmay, so'rovlarga ko'zlaringdan javob o'qiy. Men kutam sening shashaklar otuvi, o't yoqtisinda shavlaning tolqinuvi. Men kutam ko'z ortimdan qishlar keluvi, tikda men bizning do'stlarning ketuvi. Birgalikda lay 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 lay. Lay la la lay lay la la lay la la la. Lay la la lay lay la la lay la la la. Lay la la lay lay la la lay la la la. Dostum, Jamay, Artur Marha! Rahmat! Tataristonning ot qozongan Sizga artistlari rahmat! Artur Marra turkumi. Rahmat birrat o'zingga. Benim ijatım menden gene tugel, benim Türkümden de tura. Benim gruppa ol ikinci goylem desem de yalgışmam. Çünkü yanda şulay yok. Benim turmuş iptaşım, hatanım yeri. Benim 4 inekashim yeri, birisi bir tugan firzarim. Abay degenden, ol benim abay gana tegel, yatti orna kalgan kişi. Belki şaktanık yüze üsttirdi, vaspitaytdı. Üst koyuna kirtip, birge işleybiz. Şul birge iştiren gruppada abay sünden çıkan yok. Köp vaproslarını üzüm buluşam, işleşirge. Bilet iltü meselesin. Bir vakitni tuya bardık, hem alar şakırdılar, güzel uraz olar. Yıllar bile güzel geldi, alar beni kürdüler. Nişik men şustırı alıp baram. Hem mene takdim yasadılar. Firdus, ayda bizden alıp barışı bolalım deyip. Men rizalık bildirdim, hem 2 yıl alarda işledim. Men endi onu ko'rib ulgurgan edim. Narsasi bilan ol olashag'im. Ham shunga ko'ra bir mezgilga da biz yolg'ishmadik deb o'ylayman. Chunki Firdusda ol talant bor edi, ham ol ani durust yoqqa yo'naltib, durust etib ishlab, xalqqa ko'rinib, durust jillar jillab, o'zining motor jillari bilan chiqdi ol. Türlü vakit var 30 kişi kelgen vakitte var 20 kişi kelgen vakitte var. Biz bir kaşında saatini jırlarını kesmedik. Yigitlerge aytayım. Yigitler, nechik bar şulay koyabız. Meni şu vakitda yigitler anlayı. Abay, tüleme bizge bugün. Bu akşamda koyuk urtaga. Nerse kerek şunu alabız. Men Firdus bilan 2007 yıldan beri tanış. Anın gruppasına mine hazır biz 6. sezon birga işleybiz. Eng birinchi sostavdan biri indi. Kiringina saranchalar kebek Qozon sahnasida o'rmaladik. Birinchi yil 9 kun konsert. 7 kun filarmoniyada, 2 kun Onyxda. Ham meni ko'rkib qoldim shunda. Hozir ishlarga, qo'ya borga. Bu jillar bit qiziqqa tugil. Demak, menga yozdirga kerak. Shu aytirib men Ferzar Murtazin, Aydar Temirbayev, Niyaz Valiyev ham bek ko'p kompozitorlardan jillar to'pladim. O'zimniki bilan birga qo'shib, bir tirligina bo'lmasin deb. Men ani konsertlardan qarag'am yo'q, kishi silyapchatiga bor. Tigilay bo'laydi, mana shu bora sigaret, tigilaydi. Mendan borayman, bu ola chaqirdi u meni, xotin bilan bordik. Men anday
удовольствие урыш etmişti algaным жоқ еді. Мен как будто шындай неді бір шоуда отырған шекелі болдым. Хамдун апа мені көргеш, бірінші тапқыр, апайым сенің энергетикің кішілі. Сен менің жынны Хадишам деді. Ижап дүниясында ең қызық отырмыш ол сәхне артты. Гримеркада. Мында айран дүния бара. Қыздар, егіттер! Мында біздің кейпеш, мында біздің... Егіттер, қыздар. Қайсын біздің егіттер, қыздар? Başlıyorlar. Neyse başlıyorlar. Bizden kadar yarım saatlik konsept başladı. В смысле yarım saat? Прямо o. Bitti bu kızlara giderek. Kızdıramıyorlar. Belki ben kameradagına Ferder şunday eyvet, köngелле, добрый kişi bulup oturandır. Şunga kelgende men bek usal. Bek talapsan. Бик үжәт егет инде, үзенекен итә торганы, уңга сулга карамый, белә нәрсә эшләргә. Bir kişiye ihtiramını, bütün kişi bilen süs taba, ortak süs taba. Мен аны бик тә ихтирам итәм, яратам, ирләрчә. Төркемдә бүгенге көндә 14 кеше. Әле бу ел гына аз гына яңартып алдым. Чөнки яшьләр килгәч, яңа энергетика, яңа көч бирә. Телевизор карап, җылап утыра идем. Олым сені кашар шундай сәхнәләрдә күрми икән дип. Аллага шөкер күргән насыйп булды. Зур сәхнәләрдә дә Фирдүсне. Аллардан башлап, менә шулай шәһәрләргә китеп, инде Казан сәхнәләрендә, Мәскәү сәхнәләрендә һәр кайгаларында гына булмады инде. Аллага шөкер, барысы да яхшы. Бик зур рәхмәт булганыгызга. Мин сезне яратам. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Казан вперед! Kazan ismi! Sarmış idi jingel jügel, sarmış kulasa. Nişleriydim yanlarımda dostlar bulmasa. Genlerimde nurluk yaş. Jilde jilgen, keşke jilgen, sil ulduz kayıp. Dostlar bulab oturmuş da sana oğluna. Yiyga gidilip köşegine, dostlarlarına. Şanlısık akra olsun bir yüz yer bitese. Dostum olup geçte bunu, nek bizden teze. Baylık beylenip mallar, kayışlattık bölüşüp tartılgan canlar. Kupçu belde birişmedik, biz bitir adılar. Kılışı yakılgan kulağımız kaldı sayanlar. Dostlar kulağımı ıttırmış da sana olanına. Yiyecek gidilip köşegine, dostlarlarıma. Şanlı sıkırak kıravuzuk bir rüzgar bir tezer. Dostum olup işte bunu, nek bizden tezer.
Oturmuşta sanallığına İnde gidilip köşegine Dostlardan var Şın dostluk aktıran Sıkmayı özgermeydesin Dostu bulup işte bu Nek bizden tizle Dostu bulup işte bu Nek bizden tizle Dostlar bula buttırmışta sanallığına İnde gidilip köşegine Ay rahmet. Bu ming ama. Крутому перцу куча перцев. Мәсәләдә Авылы районының Явашуто авыл егетләре, мишәрләр белән алып килдек әле. Полишотистага кебек. Ашабызмы или 1000, 2000, 3000 бүләкме? Что выбирать? Ашабыз. Аш давай. Авылда Фирдус белән дуслашып киткән идек авыл сабан туйларына. Бик зур рәхмәт анарга. Аның егетләренә туган көнен туган көне белән котлыйбыз. Озын гомер, 1000 яшә, 1000 ян бергә булып калыйк. Big zor rahmet. Yigitlar, big zor rahmet. Allah'ın rahmeti olsun. Big zor rahmet. Izləyənlərimiz, hörmətli tamaşaçılar, Firdus, biz sizni Tuğan Tel teлеканалы ismindən şu zor ömür beyramınız bilen şın yürekten təbrikləyimiz. Dostlar, Tuğan Tel teлеканалын eşitkəniniz var mı? Allah'a şükür. Bugün Allah'a şükür tur efirde Tuğan Tel teлеканалы күрсәтә. Hər birinizni күрә алалар. Туганнарыгыз Башкортстанда, Рәсәйдә, Татарстанда һәм нәрсә дип әйтәсебез килә. Фирдус, сезгә безнең рәхмәтебез һичшиксез. Шушы Туган Тел телеканалын Татарстанга танытырга сез бик күп көч түктегез. Сезне алдагы тормышта тик тугры дуслар, гаилә агзаларыгыз барсы да инде исән сау булсыннар, балаларыгызның игелеген, изгелеген күрергә язсын. Нәрсә дип әйтәсем килә? Моңарчы татар эстрадасында башкортча бийгән бер артист та булмады. Фирдус беренче булды, хөрмәтле дуслар. Алкышлык әле үзен. Моңарчы Башкортстан кызы буларак, Башкортстанда мишәрләр кем икәнен, нәрсә икәнен белмиләр. Нәкъ Фирдустан соң мишәр кем икәнен без беләбез инде, дуслар. Алкышлык тагын үзен. Шын мишәр. Һәм тагын әйтәсем килә, вакыт кыскадыр, Туган Тел телеканалында 2Т. Нәкъ Фирдус дип әйткәч тә тик Т хәрефенә генә сүзләр килә. Тугры, туры, тырыш, тыпырдый һәм тетрәндергеч. Рәхмәт сиңа. Тямай! Big zor rahmet. Молодежь. Покайфуй. İşitme. Eliniz biyimiz. Durun bastık. Ver.
Ай, рахмет. 35 яш, әлі ол тұрмыштың башланған шағы. Әлі мен яшігіне башладым. Мен бай, Аллаға шүкір. Менің яратқан ғаилем бар, туғанларым бар, әнейім бар, ышанычлы дусларым бар, яратқан ішім бар, туғры тамашашым бар. Тарихқа қалған жырларым бар. Әйе, мен бәхетлі. 35 яшқа кадәр кімдер мен белән булдылар? Минем шәхси тормышымда, минем иҗат тормышымда. Сезгә барыгызга да рәхмәт итәсе килә. Ә киләчәктә сез миннән энергетика алып, мин сездән энергетика алып, просто покайфуем и все. Dostlar, ул сезнең белән бәхетле. Сез аның белән бәхетле. Һәм инде әлбәттә, аның коллегалары да бүген әлеге зур сәхнәгә бер артлы чыгып тора. Шуңа күрә хәзер без бергә кемне чакырырбыз дип уйлыйсыз? Сез санап барасызмы? Кемнәр чыга, кемнәр чыкты, кемнәр чыкмады? Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов юбилей концертында каршы алыгыз сүзләрен алар тәбрикләргә телиләр. Гүзәл уртага. Xayrli kech, muhtaram jamoat, isanmisiz, hurmatli do'stlarimiz? Isanmisiz? Siz bundami? Firdus birodar tuman kuni bilan qatorga keldik. Shundan do'stlarim, aytishga kerak, endi mana bek ko'p yillarlik Firdus o'zining ijod turmushining boshida 2 yil bizning teatrimizda ishlagan edi. Ham endi bu mezgillarni biz esga olib, mana shu vaqtda ishlagan teatrda ishlagan vaqtdagi mezgillarni esga olib, ama berilmagan shu почет grammotasin ham bugungi kunda bo'lgan hislarimizni bugun olib berilgan bo'ldi g'ala do'stlar. 35 yoshida do'stlar, shundan da o'qib ketgan do'stlar. Награждается Тямаев Фирдус Фаридович за заслуги перед театром первой степени. За все время гастролей в течение 2 лет, за 450 концертов ни разу не подвел. Огонь, воду и медные трубы с нами прошел. Знак качества и сертификацию получил. Своими песнями в душу нам запал. Искиткич актерским мастерством удивил. На гармошке уйнап жылатты. Кызларның йөрәген кузгатты. К сожалению, бик узап тормады. Сені біз жылы-жылы ұзаттық. Өзім яздым бүгін. Көрініп тұра. Жылы-жылы яздық. Бірге отырып. Көрініп тұра. Рәхмәт сиңа, Фирдус брат. Біздегі йыллар үшін. Енді өзің гел алға бар. Юғалтмый яшәр кеше. Көчлеләр сынатмый алар. Яшәгел көчле булып. 35-тән соң 100-гәчә яраткан җырчы булып. Bu xatni maxsus saqladik. 35-тә тапшырам. Киләчәгең булсын, Тямай, бүгеннән дә яхшырак. Фирдус Тямаев почетлы грамота белән бүләкләнә. Алкышлар җитми дуслар мондый кешегә. Монда Сабантуйда кебек. Илдар, Сабантуйда кебек бер пылесоста бүләк иткән булсагыз, менә дигән була иде. Пылесосны өйдә калдырырга без гафу итегез. Инде дуслар, сәхнәне Гүзәлгә калдырыйк. Рәхим итеп җырласын. Гүзәл Уразова, дуслар. Илдар, ул озакка түгел, аны хәтта кочаклашмасагыз да була. Әйдә. Фирдусны котлыйм, дуслар. Шуннан да җырлап биеп, рәхәтләнеп, үзебезчә, Фирдусча булсын әле бүген. Шығып бейім мекен дейіп отырма абадалай. Билі бас янныма, бейім қолымны қолыма, бейік әйді бір әйлендің бәйрем хақына. Бас, әйді бас, бір болмаса екі бас.
ағаш. Рахмет, достар. Енді нәрсе болды. Енді шыннан да шыққаш, тағы да жырлысы келемет, енді қозан сағындырған. Достар, өзім генә жырламайм. Иң яраткан жырларыбызның берсен бүгін Фирдүснең шушы матур юбилей кичәсенә дип алып килдек. Үзем генә түгел, Радик Юлъяшин белән. Казан! Элбегрей. Ну, поехали, бергәләр дуслар. Казан, давай! Hala! Ишетмәгән! Бергәләп җырлыйбыз, давай, давай! Юлларыңнан узармын, кулларымны сузармын. Бергә үтәрбез узын юлларны. Күзләремә кара син, хисләремне аңла син. Ил җырларбыз иң матур җырларны. Күзләреңнән үбәрмен, чәчкәләргә күмәрмен. Гөлләрдә сула, сөеп булмаса. Кояш йөрәгемдә, аяз күңел күгемдә, җаныкаем синең хакта уйласам. Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулилlah. Какая красивая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах. Ты встретил меня, субханаллах, увидел меня, альхамдулилlah. Какой хороший, машаллах, мы будем с тобой, иншаллах. Давай, Казан! Ишетмим, Казан! Ümitini aklarımın, yat gözlerinden saklarımın. Yaşar biz ikimiz elimde. Sen beni yaratkanıga, men seni yaratkanıga. Бақытты yılmayam gününde, gününde. Gözlerinden öbermin, kuşağıma kurbarmin. Gülerde sula, söyüp olmasa. Bu yaş yüreğimde, ayaz күңел күгімде. Жаныкайым сенің хақта ойласам. Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулилlah. Какая красивая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах. Ты встретил меня, субханаллах, увидел меня, альхамдулилlah. Какой хороший, машаллах, мы будем с тобой, иншаллах. Казан ишетилми, ишетилми. А давайте Казан бергәләп җырлап карайбыз. Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулилlah. Какая красивая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах. Ты встретил меня, субханаллах, увидел меня, альхамдулилlah. Какой хороший, машаллах, мы будем с тобой, иншаллах. Гүзел Уразова. Элвин Грей! Фирдүснең туган көне котлы булсын, барыбыз да кушылабыз, дуслар, шулай бит? Әлбәттә, әлбәттә. Шуны уйна котлайбыз, Фирдүс братты. Һә?
güzel bir şartman. Biz kaydana görüşüyoruz. Türkü şu sahnelerine görüşüyoruz. Hem sahne altına şefkine yıllarının sözlerini yatlap sahneye yıllarga çıkartma. Şımak zato Xonım bile. Bizde de yaxşı-yaxşılığın. Rahmet Qozon, rahmet biz sizni yaratabız. Radioni qoldiram. Hazır шығып жетемiyam. Zayxat güzel. Hayırlı gün hürmetli dostlar. Mana endi birinchidan shapkani aytib ketgim keladi. Nechuk biz Firdus bilan tanishib ketdik. Bir men Qozonga ketib borganda, Moskvaga qaytib borganda ketib boram ham endi понятно. Endi Firdus тоже концертdan qaytib boram. Men ketib borganda yalmashgina bir mashinani подрезал, он меня догоняет, men думал, все, электр Qozonda попался. И машина догнал endi onda Firdus kelib жатты. Endi shunday u uyga saqlab o'tirib shunday tanishib ketdik. Brat, просто meni уважаю. Tug'an kunim. Do'stlar, birgalab tug'an kunim bilan. Men anglizcha bilmayman. Shunga ko'ra adım ismi Radik Bedina. Amin tenge motor ismi qo'shgan diye yolg'on kelib hazina ayta boshladim. Ama kadar Ivan Grey. Benim yakın dostum. Radik rahmat. Rahmat do'stlar, mana Firdus Jumayev tug'an kunim bilan. Aytadigan bo'ldim, самое главное, Firdus брат никогда uftalma. Qur'on davaydi birgalab shalom qaraymiz. Birgalab shirlaymiz. Ena. Uftalma ömürler yaz gibi kutacı. Çalışasın kursan da uftanma.
Firdus Uftanıma Yeşimirni Yaskilede Uftanıma Yeşimirni Uftanıma Elvin Grey, Radik Yuliakshin. Selfie. Radik Yuliakshin. To'xta, benim bilan da tush, davay. Men da звезда. Rahmat. Rahmat. Ey, rahmat sana. Bravo deyler Radik Yuliakshin. Radik. Rahmat sana. Endi do'stlar, shu shunday bir mezgil kelib jetdikmi? Mana bizning yubileyimizni sahnaning bilan naq to'rida mana kristik. Әйдәгез булайгына түгел, әйдәгез 1-2 җидегә кул чабып котлыйбыз. Котлыйбыз дип дәшәбез үзен сәхнәгә китекме? 1 2 3. Еще. Тагын. Котлыйбыз Фирдус Самаевна. 35 яшь. Юбилеyiz белән. Yıllar arıdı, yol yaprağı süte Ot yaşırken Birge 10 yaşırken Sizdirmeyişen Kalsiz kalklarım Kilim jide Bardıq şirşilərdə Yaşa qalın. şaşırmamız. Yanıp kalın Kudurmuşta İyilikler izler salıyım Yaşap kalıyım Yaşap kalıyım Yanıp kalıyım Yanıp kalıyım Kudurmuşta İyilikler izler salıyım İşitme Aylar tüger Yollar tüger Ömür yolun varma dur Düşler bizi Armaz olmaz Yüreklerle Düşmüş bulur Gelip gelir Ne merkeze Yaşap kalır Yaşap kalır Yanıp kalır Yanıp kalır Otur başta İyi gerekler Özler salır Yaşap kalır Yanıp kalır Otur başta İyi gerekler Özler salır Kazan Biz size просто люблю и все Әсіз Bunlardı güzeldi Kuzey Cadrileri Güzel Burada Ömrümde Diğerinde Yaşınırken Uyda salır Sever sunar Yaşayanı Saklarışım Sideminde Zirra duvar Yaşap kalayım Yaşap kalayım Yanıp kalayım Oturmuşlar İyi gerekli Özler salayım Yaşap kalayım Yanıp kalayım Oturmuşlar İyi gerekli Özler salayım Buraya Firdus Enerjini Yanına salın Allah dilese, nasip olsa 55 yaşta, 60 yaşta Dışarılaşımız kazansa olun!
Hele bir iki eşli geç kullandık güderdik. Sikiremiz. Atayı da verelim. Yaşamalı, yatıp kalalı. Oturmuştum, ciğerimde özel salı. Birge yaşamalı, yanıp kalalı. Oturmuştum, ciğerimde özel salı. Oturmuştum, ciğerimde özel salı. Kazan, minsiz de просто. Я люблю тебя. Firdevs Yabayev! Kutlayımız hem doğun bir mertebe. Kutlayımız. Firdevs'nin annesi. Nurlat Mişare Firdevs Yabayev. Hem benim icattaş bir video. Radyo sesini başladı. Şunu nasıl diyeyim? Hem benim icattaş dostlarım, yakınlarım, büyükge konsertini uyuşturgan her bir benim yakın dostlarıma, tuğanlarıma, icattaş dostlarıma, hem benim bugün юбилейimden hürmet edip gelgen yakın, yaratkan tamaşaşıma büyük rahmet. Bir gün şeşeklerini biz son bulaşamız. Rahmet gülüğünüz için, rahmet kutluğunuz için, rahmet güçlü alkışlarınız için. Gelsin şuna şularına kadar. Ne abimiz? Kulen! Kulen kazan, kulen! Tuğan günler, kavat bezne, göl yasağı derler. Makko süzülerinden ürür, düşükler girenler. Kışanırlar şişekler, kışak dilerler. Paşa yengendir beylerler, üzülürler yürekler. Otuz bir şey, sizlerin kız sokağından. Varmışlarımı eridirli, yüreklerimi yakana. 18 yıl görmediler, 35 yaşındayım. Görünmüyor şircinlerde, cenab yaşayan yürek. Kazan! Aldınız aşağısı yıllar, yalnızı yanıyorlar. Yine gelir, böyle gelir, istersen kullan günler. 18 yıl görmediler, 35 yaşındayım. Görünmüyor çirçilerde, cenab yaşayan yürek. Sağ olasın. Güzel sağ olasın kazan. Mart aylarında solidaşlaşırız. Sağ olun.
Bu bit kazan.